Kaying Dorbar ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC haka arpulai Trek Risau kala kluitar na kajinga tainia hapadeng unoyalam kaliang persya uba Tito Starwell Khan bat u executive member EM uba penkrau boklin karja arin halor ka headline haka kot kubor. Kani kajinga tainia kala sedang hadin ba uba karja arin ulapan pau kajing persya ya ka kubor kabami haka wei na ki kot kubor. Kabaong baki MDC kilapan iya ka jingbitar na mar ka jingsya kini iktien ha ucaman habayatay halor kamat kabaya debat ka professional tax. Uba karja rin ulapan pau ka jingboms ngutanat baka kubor kala penjak burom ya ka council bat keno baki nong thok kubor kilapan sapriang yaki kubor babakla bat kelalong kum ki tenghung mouthpiece jong kiriu shimen. Ngitip baya ka ying la penyai da ucaman bat ucaman ulai syak pen kubor da ka AD rules Henry ka long ka basngosi ban yo i ya ka heading ka ba mi hakawe na ki kot kubor ka balak takjur ya ka burom jong ka council ka headline ka ong baki MDC kila bitar haba syak kini ktien ha ucaman halor ka mat baya debat ka jingsiu ya ka professional tax kani kala kta ya ka burom jong ka council ka AD rules kala aibor ya ucaman hakani ke juk social media ngimla banlen baki nompat hai kubor kidon ya ka benta ka bakongsan banle na ka benta ban kentiu ya ka imlang salang ngakwa ban kentu bat prinken mau ya ki nompat hai kubor bakimla ban pensapriang ya ki jingtip babakla lane ban long ki nongkren jongno re jongno Pidei ki syakri jong upat ba bat lada pi pensapriang ya ki jingtip babakla kani kamut ba pi syukur ki pat ba ong UEM. Na kaliang uba titos ulayeng ban penpau persya dah ka ba penpau ba kam thok kubor kam dei satya ka subjek ban wanra hapo ka ying dorbar bat ba uba karja rin udei ban penpau ya kani ka jingsngo persya ling ba ki bai pat kilenti. Ladakat kibangya keren hakaying lada pikum ucaman pijit ban om penbej kakam hi kanyai ne kumju Henry ka ka baki nong pathai kubor kitho kam de satya ka kam ban wanra hapo kaying dorbar pidon da kiwipat kilinti ban penpau ya kejing persya ong uba titos Henry uba karja rin ulayeng ban penkesan da ka boong ba kanu ka bakta ya ka burom jong ka council ka dei ka badon ya kejing dei bat ba udon ya ka hok ban penpau ya ka jingsngo ka jong u kani ka jingatai kala nangjur ha ka ba uba titos ula keno ya uba karja rin ba ula syu keno ya gilar pathai kubor bat persyang ban set ya ka syentur jongki lada pikwa ban ra ya kini kaman keren ya ka kat kum kirul kumno pila ban keno ya kilar pathai kubor hapo ka ying darbar tauan pila keno ya kilar pathai kubor pila thombor ya ka jinglong balai luit jong kilat pathai kubor hato pimut ban ong ba pi persyang ban pensngap jar ya ki ulabu jingkili nalor kata uni uno ya lam liang persya ula kedauru ba uba karja rin ula peni ya ka jingbom burom ya ucaman da ka ba kentai ban syong ha ka por bayai ka dorbar karban akaliang uba karja rin ula jubab da ka boong ba uba titos ula persyang ban ya lam bakla ya ka ying dorbar Tidak kamu buram, kayak kamu penkiang aku lamba, hingi tiap bahan mereka house, apa niat hi, ya ke council, ya chairman, kalau pun baru chairman, dah kerja edisi rule katanya sepat fan kue, bagi tiap bawa peniat ya ke meeting, bawa peniat ya ke jangan, di session joni, dari chairman, mereka kayak kamu asusi, kamu email itu lamba, dah kamu buram ya maaf yang ngambil sih kan tak ya di rey, maaf bukan negara Indonesia, ni kau ini lagi kau kubur katok ya ke jengkok, ya ke heading kepada tak sisa ya keburan di council. Kalau ini dapat kita ya keburan di council nilai, kayak lama kelaru baik-baik. Kalau kita ke heading ke bawah lagi, apa saya kubur ketok lomba, kalau kan dia ke heading ke bawah, flut way lagi MDC, baknikin usok nor, apa hasil professional tax, ya kinom di madan. Si kata ke heading ke bawah kelas itu deh, ke bawah kita ya keburan di council. Nama kat pun kan dia edisi rule. Kapatai ka pensai ka aibor ucaman padai ucaman ba peniat ya gejingaman dehakan ro report ucaman kadon gejing bomyat bet se hagijingaman na kafir ucaman udah ka por mapensai ya kata gejingaman denakale junga suka betul de saman ngaswa saman ay ngasimile ako ko soba syak nga betul saman betul syak nga betul kadon sa simile syak nga simile betul gejingan
Soba. Toh. Tong suka pun pintu kumdi. Pi hakane ka pertai social media jini mata ki kinong thok kupor ni melak balen. Bagi dunia ka benta ka bakrau itu dunia bendai benno syaka jingha joge iman salan. Dengan suka pun pintu kumdi kinong thok kupor lomba. Pi kapau kinong thok kupor kita kinong tip gitin sim joge chan lebih. Kimde ki sim liking banra ya kupor jog kling tengap kabom don nong din. Ki kinong thok kupor ru kimde ki sim kupor jongmu re jongmu. Je, ngamai cukup pun pertama pipi dia kisahri jom payah. Lalu pipi lah yang kedua ke bapak lah kan mau kan tak payah kalau bapak bisa. Itu bagi friend house. Lada mati ke bersama. Tim pendek kelas satu. Jadi ya kayak itu bagi kau inokok untuk buat. Ya kata kami memang nak kau. Hidan dan orang itu kalah keleti. Sekolah pun Ni kayak kalau kalau ke bapak kelas pun. Apa kidon kicing keren di bakta ya ke burung ke council. Dibayarkan bakta kidon ya ke bapak council. Dia kita buka. Ya kita buka. Ya kita buka. Ya kita buka. Ya kita buka. Tak tahu bapak ke bangan ya. Kalau Sherman dan burung saya jangan menterla sikit yang kecil. Sherman dah ke bawah. Dengan ada santai kalau Bukti santak ikres ni po indaba. Kamu dia tak. Dia tak. Dia kau main video. Dia tak. Kita berpisah dari situ lagi. Semua berdua kayak gula. Bukan show. Bukan bukan. Bukan bukan jadi. Show kita bukan show. Kita kecil yang apa kecil kita kalau kalian itu juga yang kusah.